Pasok. Wah. Masuk. YouTube. Oh, Pacific Law. You got the link up. In Facebook. Yes. Kailangan ano naman siya kay admin Editor Mike. Share as a
tak? Si Meong nggak? Ada yun. Ipisi bos. Maro sosis. Hah? Hvorfor lytter du med chipperson? Det er ikke på felling med det. Bos.
passata, no? Oh, io Yeah, Ah,
Sabe, tatala ese lo na ofu ai ofu lo ofu there. Hello? Yeah. Manacho later yao. Sa lolo tom sam fainta. Wan pa yo pule yo no isala fainei se tato moto fai be mafai. Ona leo wa tainu ya tato malofa lo ngia. Yo manacho le ole afa solo tato pokalame yo na alwa le tato pokalame ni yaso tato fai fiang. Ya o maya ya si bae nasia ya ole bae ngala nei ya uche kalau faktor toy le sunga ile pafengaina ya Reverend Alessandra Afasana ya na tita ile tato ise familia nita yao ya ona au chape na mai le fiona ya laudi molang sanona tu ia etala lo ia tato family boy on the first ever Christmas in a park wa fai moina ole Christmas in beautiful Sabat mai tau mena tamaiti e o mala to tato sidi le tele tato kiva we si e ia mole faro lava na suma i papenaina Poto mai le motu le ana fia yoru e fa manatu le virus masi ma to fio sana fa no wa le so mai lo na o mato mato e ta ko ni lo la bo no so fa isu amen tato pese atasi pese usali a feta
Tan no fai me reo ya la te bafu mani. Auto foi o puro fatani dio mai ate na to le mala malama mai na langi. O toa fefe ai lava na to. O fai mai reo le angelu na te na to. Awa tau te mātatau, wa whautau te omai a tau tau, i tāmari nei, o uli te nei uma. O wā o le asu nei, o whānau ai no o tau wa ai o tā rita, e whaola o te miso i a reri. O e mangi angelu, sai a ina tau. Una whetau tarana i rea ina tau, ni reo mamoe, o whape ani, nā tātou o ia i pētene ema. Tātou te wāpa ai i nei mea o whai, o whai o mai a te tātou i rei. Whamungi le tua e ai, e tau ni whalongo i ana whiong pui, e a te iau na vini nai whāwāna. O le au tua o le nei wai aso i whasinonga o kai tau o te siano, lo whape mai, te misimasi maluka, Christmas with Luke. And mai na mai la sa, e o mai la suri. Lo whakau ai nei lava, ne manatu o tū, ne tau msua sua. O le asu sāwha mai tau msua sua i whakau tua. O le asu ngafua tau msua sua i le ori ori. Lives in joy. O le asu ruru whai mai tau msua i le whamoemoe, leave of hope. O na mafi tau msua i le whatuatua ili, o le trust. Ni aso nei e whai ue le tau msua lo whapema, tau msua i mawhauwhanu. Leave of insight. O lea fuanga umau nei tau msua, e mawhua ina o whaosofia le tangata ili a ngāga o letu. Na whaina te waai i se whaalinga mai le tua. Mai lawa i le lua i aso o vai. Whaari ai le tua amata mai lawa i a Sakalia mai se peta. Ela i a iani. Whaalinga i le whaatutumu i nai la ua na fua i tātou waai i le mana sili sili o le tua. A solo mai i whaalinga na ave i a Maria. Whanau wa Yesu. Lasu i le whaalinga na ave i le mamoe i wao. Le fai mai awa mātatau, whautau tau mai i atu tau i tala ni lei o liri ai no uma. Le whātua tua o le tamususu, mafua, ina ua o ai tangata i whaalinga mai le tua. Lo sosa i le ngāgo le tua, e a fua ina tutupu mele le peo le asu. Taini mo moe nei i whai le whanua moe. Christmas, beautiful savana. Ma nei ai. O wā whai ronga na whai ei le tua i le aureleo mamui. O mai o. O ea mai tana i ori ei no uma. O wā o whanau i le ai o tāwita i petere e maro tau whaola. Me manino ai. O ai le whanau, o Yesu, o ai Yesu, o whaola. O ea uma sa le ola, le ola. Tasi le whaau le Christmas. I le ngata o lo tau whaola. Au le li ia, o misia o lego o mau ia. Nele e se tamale tama umai whanau i larolangi o te wata o le larolangi. O mori no whakatai ni whanau moi. Le toi riro i lalo te leo whawhita au i larolangi ni nasu. A me se foi o lava i tato loto i whane le ngata o whamai. O whainga upu i maro. O ainga manu o foi i whanau mai kalesi. Ele i whata oto leo peawa wai o tia e afe o leama. I tai o whaari mai o le atua. I tau sua ai tātou ronanga. E a fua ai i mawhauwhaunga o le asuri. I e whātou whara ina o whaina ni asu. O mori au whawhtai i le teite whono a misfoi o e na langalong sua. I wara whau STA nato uma. Whaini ni whanau moi. A lauti tāna. I whaitu sana uma. E o mai e sa vai e whamanatu ki si basi fia. O wā o tala ori ori ai. Leo o lai tātou. Sao le mū le motu, mata mo fia me uma.
Muia ona wa o fai, o neni de esi mani tau mo i whakawa e ini. Eo foi sana fai i au tama whanau. Na muia mai, le ngata o ta longa liki, ta longa taito fitu. Le foi sa fai ma pasa, e pe fawal whaile le nuu, Pacific Lam malo o tasi whamari ngau twai whewa. Malo whaftai. Ia miso le ano nuai o tautua ma o nanga mo tene. O li leo leo o soifua malo loina mtine inu e miso le malu o nanga. Wa mai tala le lei mo tātou le asu. Aga ave loai, leo foi kai tari o malo. Leo foi mai tula ni mai sara fai. Malo fai. I whamanuia le tua. Lea soine, a fai o whaari mai ngā tātou le tua. Nō sosa le mo tamu susua i tātou I mahau whau. I vi ai le tua I whātou whāra I ngā fua I aso le. Tātou mai whātai le tua. I ana whamanu iana. I no moto sa la whai. I lunga o Samoa, I lunga o na taitai. I lunga o tātou uma I ele mo whanua mo tātou tiuta I whai. I whamanuia tele le tua. I whāmu mai o Yesu. E tala ni lelea I whaa Sofia. Wha mai o angelu le rangi. E whatau ta talai. Leo leo mamoe. Tatu o. Tatu o. Se mori mau I mea mo whai le tua. Ale o mai sana whai. Whoi na vi inga le tua I na ngofa. Nā na whamani ana. E whāno mai Yesu. O tane o leo I ainu umai na ua ora I tātou sa I loti. Ina ua maua I tātou msi. Whaora I nā I tātou. Manuia le Krismasi I sa la whai nei I sa moa me lara nei. Make this an annual event. Lau lea tstāi, si I tātou tstāi. Whaftai le tua o mātou iai. Le uli o le nei aso I fia I oru. O wau e alofa mo sa moa, wa e alofa foi mo sa la whai nei. I ana tau ni whaina I sosa ka wha. Mi ana u fia le ngata o ainga manuu. O sosa I eten whaalapa I toma le au nanga no tele. E mesi foi o taitai o lo malo. E o lava I nuu mai kanisi. Mi ana u fia. I o foi ali vi ina o lofa. Ina tu foi man whanoi moe ni asu. Mātou stano whai mo vi ina o lau fia. No tus pa ia mana utana ni nei. Man whanau mai o Yesu o toeses. I whai mo vi ina o lau suafa mo mātou ina. Ana whangia whamo no le aso, le iai no nganga, le fia sa la whai, le fia le nei malo, le marutia fo I mātou I o la ao, mano wāna le. Mai maunga e o, ia mātou whanau. Ana malo, le kāresia o nuu mainga o I tumama. A mesi o rea tina enga le tina. Whamangalo I mātou. Le iai pēr o nganga no mātou uma. E le nei na waso. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ya. Mule atu le ngang whaftai. Lau sunga I whawhengainga mo le opu whalai au o le neitai au I tōna tau nai le whamamau le nei aso. O la mātou talo. Ia sanga whawhuoloa le atua lo soifua o wale tau seina le la whamamoe. Ia mana lau ngaina o le upuola wa ia nianganga stele mo le li malona malo. Ia stemi ona to atu leo so mtu parpala. Ia mona le temi ia vea ila o e whai mafuanga o le komiti wha toe ia emise le tato wha ila le Pacific la mo le toele ngang wha tai sai foi man tato sa ninga wha toa le tai au. An le temi ia o le atu lo le amanoa e le sunga i le minista o wha toanga ma whai ngā whaiwa. Ia po le taitai foi o le tātou pati o le whātutua le atua sa mo utasi leo ia i le aso ia mo lana sa unanga whātua lo whionga lau. Tulai maleava ma le whālo tele le paia mauruna o le tātou mo tu tele nei sa la whai. Tātou lo watu le sunga i le taitai o sauninga la sunga al sana a fumsanga. Whionga le likuna o tātou Vodafone. Ia ai maise le paia mauruna o tātou motu nei o tātou a fio nei afu. O paia o fulfatu, o tua o fuifatu.
Kau te manatu e tano whātunou. Wala fio ainga ma te pāu sa le longa whaalfia me whansala whai. Ia e whātulo watu i sāng whai ngā wā tapu o whanua mo tapu o whanua. Malai fwoi mo na lewa malai. Au nei aso o tūlai maleava ma le whaaloalo e whai ia u whonga o tātou whai ngā malo. Whai ngā malo whilwhilia ua iai nei tātou atunu. Ia e moli atuai le nganga whawhaitere nei aso o tātou mo tele i sala whai. E whai ia i le pule ono Malma ulunga wa sa fotu la fai malei tu. Fio foi le ftelainga ya sa leula male. Fai e fatu fanganga malei tu. Maru le lia le tu matoto finao. Tia matia i tu au. Palauli malau tautala asiata. Ia manatu pa ia na ainga sa fai ngam falo polvo to finga. E tu vai o tina wa fai tu matausi. Sawao na tumaitai ma le paia o le tātou motutele. O nei aso e whaaleo le ngā whaatai o na le whaamapueina o nei whaamamoe. Taulanu ai le tātou whaidi la unoa o le Pacific Love, a mais tātou porpatele. O na winga la whaasamoa o le alofa o le Pasifika. Na tau la mua le tātou whamangoe nei. O whamangoe nei ma whai tātou maua le nganga o le Christmas. Ia maua le tātou motele sa la whai le nganga o le Christmas ma le whiwhia. Wau mai tātou ta māti nā a inga whanau. Tātou o mai whatasi tātou te lamona le nganga o Christmas. Au tu atu le menanga o leo whatulai mai ai whamangoe. Ya matatu tau sangfou, lato e whatulai uma, ta leni e tātou motu le au whaiwha iri uma i Samoa. Ai veise le tūlanga o whairi uma i tonu sa la whai. La tātou te whatulai e nesa ia iaso ia. O whaalinga whairi i le motu Samoa a tō polu suwai. Sa whai ngoinga iaso ia o le musika extravaganza. E o mai tātou whairi e whaiwha lau loa ma pasirsira tātou matunu tūlanga wa iei tā lenu. Te loa wa ese foi na aso, ese nei aso de sawa. O le mele wa iei ni tā lenu i tau ruma le tātou matunu. Tere la tō wa iei to mai, whatinoina o tāina o la au, pese-pesenga. E meise le loloto o iei to mai le tueina o pese ma me whapena. Ia, o le manatu le nā u whatupuifo, ranga e whatu le sosi nei le rosputo samata wai. E tai walu ia walu me wha almano ia wha pepea koe le sos ia mori le ngana whaftai tātou whae le Pacific Love la tau nei leo e toi tau whai me te whamapue manisi uma o alon whanau le tātou motu tele nei sa la whai ia ua manatu ia la tātou toi o e toi whaatulanga sa iai tātou atunu e tātou atunu sa tātou tue pespesenga mwhatu patonga ta tātou ia so ia alo wharoa tamai teine o whatu pesa. Ia avisa o whatu pesa. Ia a tetea o whatu pesa. Ia o mea umanasa tātou saua ia so ia. Au tamine, ia tātou te tō mānatu lava a tātou lamona ma whatia o whatu pesa le tunu. Ai tāsia mea lena whatu, o le lofa. Ia o whatara whenunga lama lai le whionga tōtōli ia tō whilau. Ma tātou komiti, ia ma tangata alo lofa tangata nei te vai atu iei. O nei la aso o whaaftai tātou mutele, ua nā se mea amata le so. O nā nei, ia a whio atu malau pāranga la e masa alo nā. Tātou o i o le malaila iei o Don Bosco, ka peo nā nei le la whai e whawhiwhia no tele, por kalamena tau me e tā. Ia ale tautar sangana mai e tau te sauti whatama ua le lei. O leo o talia e mea una whatama o tātou sa. E toi a mata i tātou whamumoe. O le tau sanga whau, o le whamanatuina o le ono su tau sanga tanu tātou tuto tas. O lono winga, e le tau whatamanga whaini mai sawa. Tau tātou watu fo ia e take over men.
Awani foi fu man me ele mama I foi fa I mai sabat. Ale na ngona na nei aso le paia man mamalu le tato valaudia tupu mai kamari fai la uno to wasi man nei aso kasi la vale uno man fa man moe pe una sa no tato tama fa la nana su na sana ya tato avele yuta to filau man tato komiti fa tele ma lo le saili lo le o va ya tua o le ala mai ile pulle le Vodafone Mama no si tele to pepa o tu wai me to ma no sawa ni mais tato pepa tele no Vodafone. I would like to acknowledge the major sponsor of today's event. Can you come forward, please? Mais tato pepa tele. Yeah. Oleh mo fa swa fa ina fo ye tato wa tunu ya mo fo sa fa. Ya la tato wole nesta na ina iper mo lite. Thank you, Chief, and we hope that you will continue supporting all our music events. Ya le wol mo ya mo fo. Ono mina o isi tato fa si silanga fa vi fianga mo lumana. Olava tupe to ya ile pamu fa tamali to filau na bahenga. Ya fa ile mseleo ne yaso na sunga ile. Pa fenang teulangi ya sana ke tau fa suina lo va na fitalai o mea ele se mea malo au sa fenang mo malo ta tia to sia ki se un to atu le vai se fo pe fise me mo malo ta tu malo to soni to penang ta tu tau avatu le se te tu si le suna va venir te van o to ya tu di to Kata uma merita lo mua fama la wa watu ya iskupe mo tato nui fama. Ya, ka filau o se meu maua se la wafe sene. Laki na fai me al tato mastaro ni yasa. Ya, alo fo mai le tu tele ia no malu tato mo tele nei ya tato maua se ki fia ni yasa. Ya tato maua se kirisimas. Ki fia kirisimas sa le mu. Talo pe ka mangal tato fai na malo ya mo to ko sa ifo me ya tele ya ngan malame la me le ta fa tu la aku ta fa to al mesili sala fai o la to fa lolo le tu la ya tato malo se fulu fitu tu malo mai stato per pat se fulu fitu tu malo tu fantasi tu mai tato fai na malo fo le ya kai yang sale waktu desino fuaima ya wa muslima ya afu fuanga mala masino ne ya solo fumaya le tu tele atu lia ya se aso safi fia mala sa tayao ya mole vai sune ya tatu wal ile lia kamu mwengo tatu falina ile fia na nei o se fu mia wal suma fa fini tawlani o se fu wal suma yang fo mal tatu wal fo ay magbiya tato mukeri sa lafay si Fua. Aftai la firman ministro ya mesta tepat-tepat sina na boleh tato sa lafay. Misal mana macam mufie ada firman ministro ya bol cai-cai oleh apa vertui oleh fatutu oleh tu sama utas ya tu saya firman niaso ya mana tuai mengolalo al tengah manfaat serba la fa lo wa tawa ina ni solo fi al minister ya le la wala ma to town fai mo to sai mo to va isi simia tele al malo mo ni fa mo fa chai since we are here with our representatives, the chief executive officer of one of our major sponsors for this event, I would like to invite Mr. Suches to have a few words for the Vodafone's involvement in this event. Mr. Suches. Reverend Arisa Ahansanga, Honorable Minister Mr. Lauli, High Chiefs of Savai and the beautiful children and ladies and gentlemen of Savai, Talo Palawa to everyone.
Vodafone Samoa has been associated with Savai for so long. Let me give you some background of it. Vodafone Samoa loves Savai for the very purpose that Savai is a very unique place on the planet. It's one of the most beautiful islands, and it is one of the most affected islands in the pandemic. And when we saw this last year, we started our association and started finding opportunities where we can support the community and do our bit of it to keep the smiling faces of Samoans and the sweetest Hawaiians. So we were the first to have a Manasseh Beach Festival, and then we thought to do something big, and that was the first time in the history of Samoa and Savai, which has never been tried by anyone prior to that until now, and that was when we launched a special car scheme only for Savai and only for Upolu separately. So as it said, what is good for Upolu is good for Savai and vice versa. We stood by that. Today, on this Christmas Eve, when there's a lot of happiness going around, and I see a lot of happy faces everywhere, we took an opportunity to get associated with this program, and I thank all the organizers for bringing us on board. It's a great honor and a privilege, and as committed to the Honorable Minister, and as he affirmably said to you, we will always stand by Savai and continue this partnership even in future. Today, when I am saying this, I have also launched a scheme, and this is today we have launched it on account of this Christmas and this event, that you can come with any handset, an old handset of any company, any brand, even if it is damaged, and go for a brand new branded Alcatel and Rio phone just for 149. Just for 149, a handset which is more than 300 kala. Just bring your old phone, working condition, broken screen, anything and everything, and that's our way of giving back to the community. And we said, and want everybody to be happy and celebrate this Christmas with a brand new handsets. Apart from this, if you look at the banner behind me, there is something called 10000, and you must be thinking what exactly this is. Yes, this is also again in this entire calendar year, if anybody can think of it, launching a scheme of this big nature where one individual is going to win 100,000 cash, 100,000 tala cash, and that is the scheme going on. It is open for all. Just be a Vodafone customer. If you are not, please convert right now. We have the largest network. We have the best of the schemes. We have best of the exchange offers. And we have Christmas. We have New Year. What can be better than this? I think COVID is all behind us now. We have so many things to celebrate. Let's look at ourselves positively. Let's welcome Christmas. Let's welcome the New Year with a grand association with Vodafone. Switch now. Upgrade yourself to a best network of the planet. It's the biggest name on the ground. And with that, I'll say, we will always be with Savai. We are always with Savai. And we'll continue to be with Savai. Just be with Vodafone. Convert now. Switch now. Upgrade yourself. I won't take it longer. I won't make it more commercial. It's in a moment to enjoy, and I wish everyone a very Merry Christmas. May God bless Hawaiians. May God bless Samoa. And we are all there. We have enough large network to accommodate all of you. So please switch now. And with this, Fafitai Lama, may God bless you all. Thank you so much. Thank you for the lovely remarks. I'm sure there's a lot of people here who are willing to switch to Vodafone as per your speech this morning. And we pray that your Heavenly Father blesses you and the company
for the ongoing support for the community, and especially here in Savai. I'm so happy that I'm gonna have in my hand a 20,000 tala check from you next Monday. Thank you very much. Yeah, on from I leo tato formalities in later yao. Yeah, so ya leo leo if I'm from ata moni o le suma ile malkomit fa foi man taitai yang on faili on Pacific Club malo tasi ben ye to mole to ile ngang fa tai suma taitai so linga mo le upu fa la yao linta yao ya fa tai fa to foi lo fioma la uli ala mali toa tu sai foi mali sa unanga mataina mal mata mufie ya leo fa from mai tato so la fai ya tele mea man mai ya ole atupu mo tato ia tau pule ola le ola malmalosi e matu loto soifua so matu ola anga le leile tua i fua mauma e mese bala uina i lua fioma e mese fo i le fioma ia nfoa. Oh, you like that name, right? Oh, it's 5,000 registered in Samoa. Well, have a very nice day. We're gonna have our variety show here. So stay tuned. We have a lot of giveaways for the kids and everyone else. Sponsored by our one and only company for the phone. Yeah, I miss it for you. You'll follow go out to only tato Punengo Tata Farmer my Fafu on all our tool there. Let's see that to sponsor, major sponsor. They were lion my four family boy. So, yeah, I tell Luma in the far wall of my tato Malu. Yeah, Mele Matuele and Fata Jelly Lava. To say, my son, I'll do on later. I tell you, Matuatu. Le peon sa nola fiona minsta o le mea ka titi le tupu I o le mea te lela la tupu ngauta I le fiafia na nei le la tato vai mea yang le yaso e iai ia tamata i ono laki sa tike ia pe a tau le lei a tau le lei ia mau an tike ia mo leta iau pipi ese me ka fia sa noa ai ia fatai ia ai mo le temi mai sta pat na ma mo le lava ta to ta pai ta to ta pena tu ta to mo le fatalina le pepe fo ia mau o mai ta to le fia ia stemi ia tala fidelin tu ama fua abato le tu lo tu so fua breola ia mi se foi ana o no ta to ma futa le yaso ia ta to bos que se mas fia ia mas tau sana fou manguia música ia canta to Oh.
Simba. Oleh tangata Leila Simba pun teman kita Leila Simba bawa orang Ayoma. Awak kata musika, ya apa Simba manusia yang lain ini kalau Simba ya Simba ya bawa orang Ayoma. Simba Tawaiti ole chainelea sawa oka kio lai de alo ora sasa epite so rotina ya na tai ole simba ke vai so tuale nei ko simba ri so o uma auto stations van aan de ko simba kasih banyak juga kalau kacaunya apa yang sudah jadi ini macam mana saya ambil suami dia saya langsung boleh sinar aku tak boleh lebih untuk fumar untuk kerja apa dia kesalahan musik
Malo, malo resibo malos. Wo kael fana ngai sala el tua to chen. Ya, chen ya. Si lungan lima tanga cala calon lakapi. Ya, kamar ya. Oh ini sudah melakapi. Ya. Ya, mau vui. Pai chai chas. Ele o se tu fanga polo le mele fai. Kamera si betul. Oi, mas calma. Sino mau lima dua? Sino mau pakai?
Ahora pone la refacción. Hay otra ciudad, vaya para montar también todos los paquetes. Hay otra ciudad. Ya, la vaya fue de tanto para montar allá. Ore ini kan soal pembiayaan sampai nama yang ini oleh bayangannya selalu string band. Wow, saya kita tahu ya saya kira sampai nama kakaknya satu persen ya sampai nama ya kata string band ya mulai lagi pembiayaan sudah berusaha oleh mereka ya mereka pembiayaan. Ya, kamaiti ya sosoaji tuisitua lalo ya para mlomo ya sekatu para mlomo ile tatu mapapilifia kumua mita yao ya fifi alama te fatara fatu ile sande aula string band ya atono ya mchanganya sobre nimo nivo yuso kuna chupa fili ya haya mwele papilifia asal aula string band ya kalau kita masuk masa kontrol nama kontrol kontrol sebenarnya kalau uli ya terjun ya jatuh pada ini ya persetujuan dia macam orang bukan bayi macam berapa sih dua itu bayi ya bermacam biasa cara yang kami kenal ini kau ya biasanya kau pernah tu patasi yang jatuh pada ini yang kau fokus kau jatuh pada dia yang saya dia orang jatuh pernah sampai lagi di YouTube yo yang jatuh biasanya yo jatuh berapa yo dia jatuh pada ini
Ya, kalau langsung faktor dengan gauli, ya, kalau langsung saya tuh cakap ini, susunya ya tuh cakap. Musika kalau foley dia nasa, cuma cakap, bocor di sana fai, dengan saya ya, saat itu cakap, bocor. Ya, kalau yang macam sudah di Christmas, kalau ini orang itu bicara apa usul?
It's a sign to be hopeful, young and you. Merry Christmas, program. This Christmas is to learn some generations. We can dance in Christmas program. Here's the bells ringing, everybody singing. Let's sing the Christmas program. Christmas is so lovely, it's very so jolly. Love feels yeah. It's a wonderful world for the boy and the girl. Let's sing the Christmas program. Walaupun campur dengan rasa hey 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 hey. God wants to touch a blessing. Get up, buddy. Sophia,
Ia utasi nei pese ia hapena ko fatui le tato pai nei. Ia o fai o mai ho tato tru. Ia tsaka nei fai waina samne a rofa o Krismasi. Ia la to fa Krismasi ko ma to original ia sa tu sia lo ko i tato fai o tato lava wa fa ava le mai o ro. Terutama dengan langsung, ya, fight for ya, rofa, ya, sudah apa tak community, ya, apa yang, ada apa pilihan sama orang ya, apa yang sama lawa, tapi ini apa cuma, ya saya lupa caco, cara fakro, lima mayaso, yang si person dari fatuina,
Whaini ese na ari tau e lava. Pese wino whai mai ina o mafu whonga. A whai ise o tine sara whai whiwhia whonga tau whako. Ia mātou tōru ani o ma pese na o mafu whonga. Lima mai aso wa me sia mai te o siri tato pese rea. Ia rea rea tō runga ai. E whawhiwhianga tau e lava. Ia o aso na sao o le aso. Ia lofa fōi ko kokiti. Ia o whai. Ma me tele Christmasi. Ia maua ase Christmasi ni fia masi tau sa fōnu wia. Satsuna, Forina, Eletu, Puma.
marofa tai mane tele kwa niaso ya wafanya mtatu kwa hii mtambo laba sio ya mmoja kama shaka ndio kama ni tele Christmas ya sasa so
Mr. Patipati, yeah, ultimately, na haya itakumusini tena kwa usini mtani sio hapo wai kama hizo nena ile au nita sana Estepan. Hoy mismo compañía de sociedad petróleo, vamos a sama-sama cuma lima itu, iya, kalau Oh,
Kato fai loka mapitoa. E maua nitia. E maua na poro rea. E a lofa. Al caso Brambani, California, Brambon. E a loka possibile. Kauna i boa una tato. E fia e tupere fai fala di boa Brambon. Dati-la kama Efia. Saat oleh yang sedang waktu cara kau berdoa belum. Nerilah funggu pertama yang sedang. Saat oleh yang kau berdoa belum. Ya. Halo, Pak Sai. Alles warm, hè? Oleh sudah bersih. Bagaimana? Sejauh umat baru sudah hilang, akhir tahun 55 Malaysia oferan dengan pasangan. Bagaimana? Sa oleh susah. Mesin kama, mesin motor. Ya, kalau kalian mesin, boleh boleh. Ada nama lo tertentu masuk itu. Ya, kalau mana? Bayar. Kisah. Sudah selesai. Ya, kalau udah selalu Resta torcendo. Olha o vivo. É cute. Olha a foto da mulher. Olha a foto da mulher. Filha e o problema. Ela ligou mesmo. Sini matua ya terasa mau lima terasa jadi sih efia tahu telefon ini yang berfaktor mikrofon ya di sini itu dia
mau kalian ni. Feliz. Christmas in Hawaii. Christmas in beautiful Hawaii. It's fine. Derek Hale. Iya, sao ini cai. Oh, kasih pero. Junior. Ya, setan. Saya Muhammad Syafiq. Ini ya. Ya, sip. Kau ada punya apa? Kau rumah ini macam ni sini, mau macam ni. Kalau kau dia, kalau nak sekarang, perlu ada yang macam ni. Sini mau berapa? Mau ni. So, orang mesti begitu. Jadi mau orang tu soal. Jangan, ya hubungi. Awak tu berjuang. Atau usia orang tu, awak berjuang. Ini cara orang pinjam. Dia orang semua ini cara orang. Terima kasih bye. Ya, terima kasih oleh Tuhan nak apa saya.
Ya, tanau sesuatu situasi, pada situasi. Oh, lihat suara jadi. Itu saya mau coba tanau, lupa mau pukul main, mulai tak bawa dasar jadi. Orang mana satu time. Ya, ini cuma tapi yang sampai dan satu time. Make sure sampai dan ayah polis ya orang kita pun ayah ya pakar yang sebelum soalnya situ kalau ini sosok ayah sosok bu ya esa tecnología hoy día no hay ninguna especial ya sabe o sea ya kalau sudah boleh faz mais enfiado está sendo essa proposta muito lindo a paz e a barra de viver paz a área para o para o enfim ya soma de Cristo Pero may lama raw po. Ay, ano yung siya pulo man rin. Goma. Stupid, man. Fine. I look stupid. I look stupid. Not you. No, not you. Me. I look stupid. I look dumb. I look stupid. You don't look stupid. You look nice. I look stupid. I look dumb. Why are you always lying? I'm not. I'm just telling you. I don't know if I'm good or not. But not me. Everybody here looks pretty, cute, handsome. Do I look cute? Do I look cute? Yeah, you look cute on this. You almost stepped on the dog. Did Dad eat off of that? Yeah. My daddy needs food, but I don't. Yeah. He drinks everything. He drinks wine, everything. Okay, they like it? Do you like it? Do you use alcohol? Do you like it when he drinks alcohol? Do I like seeing him? Yeah, do you like seeing him? Oh, no. No, I don't want. Actually, if he gets drunk if he's drinking it, can I go to the car? Go home? That's why I don't want to come at the party tonight. I drink.
can because I'm gonna be the only kid in the body. Oh, don't worry. My brother is coming. Take the drink. Yeah, don't drink alcohol. Actually, my cousins and brother are coming. They drink? Yeah, they're coming tonight. Do they drink? They drink alcohol too? No, they don't. Actually, my other cousin, he smokes. He smokes, but my other cousin does not smoke. My brother does not smoke. How many cousins do you have? I have many. You know very well. We all have many lots of cousins and all of those and everything. And I really want to sit down right now because my legs are hurting. What is it doing? I don't know. You're so drunk, man. He's gonna It sing. is racing me. Don't be wasting that time. When is Christmas again? My younger brother always comes here. My other brother said, yeah. And my second brother said, the eldest. Stop If I
Ya. Na tu mai singul na baru ni saya ni ya. Ya. Me ajaran ko sa foi male kaile sekolah. Boleh tu dengan Pak Said lawa. Baru saya dah support today selama ini sudah kahuri. Pak Said lawa semua. Ile darale ile. Satu orang semua ini lepas memoi panatua. Ole pastor nane itane lima utara kwa Kate ya eva nane ota toleba ole tu ole piki sekarang salah jei ole menata tahu fai menata ya tu sutala ya tahu hai ya dia so Tasiala simulawa jua, mawala kita kita suka raja jua yang lain, tidak bawa fua. Ya, orang yang cahaya itu, yang bawa sedikit raja. Orang di sini, yang sisi orang tua yang sefahamu ini sekasih, esok pasti berada kanan ini. Ia sesifai dia sebab sesifai kita akan nanti. Ia, alu besar, alu nasi yang mungkin. Kata cara sefai ini mungkin dia orang kaya dia ada mungkin dia boleh cari dengan profesi saya boleh malu-malu saya boleh kita supaya malu. Ya, saya tahu ini mana sudah awalnya, ya lewat yang sudah ya alta bermaju ini disebasi bersatu dalam dunia dan tua ya saya tu semua orang be safe and enjoy life while we can. Pasal waktu kita bersuara manusia yang yang berfungsi yang boleh masuk dalam satu ya usaha mana orang yang bersuara ini pun kami ya boleh dengan partai kami jadi memiliki masing-masing mana satu pasal ini. Actually, I'm all known by everybody around. Can we have a music? I'm working.
message